Abayitwaye none ndabamenya bose ko nabona baza. Hanyuma uwo naherutse bitagenda neza nawe witwa Sindimo. Gaston Sindimo. Oh, Gaston Sindimo numvise abantu bo muri Prona bamwidogera cyane. Gaston Sindimo. Ndiyagize neza. Gute? Twebwe twari ngaha muri aka karere. Yarazanye umukobwa. Namba umugore sinzi ko icyo byatwana. Nabona byegamiranye. Ariko urabona sindabizi ko bagiranira ibyo bashaka. Araza. Amujyana hariya kumugera. Uramubona badasigana ubona twavuye ngaha hose. Imitumba yose. Ntayo figera hariya kumugera. Umugera ni hariya ahantu hari amashuri no dispensaire. Ni mushitwa kwa Gasore. Abariko babwira. Urangwa Gasore muramubone. Umukobwa mwiza ashaka amaso manini. Yewe hari ya mafoto ati ungiye ayibamo. Ubwo hoga baganwa. Jewe icyo nosaba. Naba hari imbere. Batsinze. Cyangwa batsinze. N'abanishijwe nyene. Dukore. Turabe iyo bijya niyo biba. Hanyuma rero duheze turabe iyo bizoruhuki. Duteze imbere igihugu mu cyama. Oya. Si cyabahutu. Oya. Si cyabatutsi. Oya. Si cyabatwa. Oya. Igihugu ni cy'abarundi. Umuntu wese rero. Iki gihugu. Ntawakivukanye. Oya. Yagisanza. Twagisanza. Uwagisanze rero. Naho gisanzaza. Kandi ntugisambu. Nange nifuta. Mu izi ntara zihiriyo. Cyangwa Gitega. N'amashyirahamwe menshi akorera iyo. Nta mashyirahamwe ajya afasha ibintu cyangwa aba abantu byakorera ayaje ngaho igisotse. Ni kubera bya bintu mutari mufise twatoye nabi twabana. Mwatora nabi mugatwarwa nabi. Nta kintu kirahaza. Mugoni baza kare umwanya wo guhindura ivyo bintu uko biri kose. None hatwarahumba. None bona abo dutora ahubwo kwitoza. Ati genda giye muri Prona. N'abari muri senti duca babaye. Kubera uyu apotre nze anza vango. Nzaza ati genda giye kurongo. Kwitoza. Ndabaye nguze kwa nkuru nyizi. Acaza ati ubu ndagiye. Kumbe ro apotre ngaha muri ntara ya Mwaro n'umuntu adasanzwe. Mwishwaye naho ijya mu kibumba. Naho gikisozi. Hose. Uyo. Ntubari mu mugambwe uri wa Prona awumazimwe imyaka kuva yakavuka mu 1963 yakuriye muri Prona kuvuga itangura mu 1958. Mugabo uyu munsi ariko aratubwira igituma ngaha kuno mutumba ni mutumba wa Gatare ngaha muri commune Gisozi mu ntara ya Mwaro ingene batoye uwundi mugambwe atari Prona kandi nawe ari muri Prona mugo batora CNDD FDD ariko ngo urufunguruzo ngo hariho umuntu yabayeretse uko bakwiye kubikora ariwe Apotre Isidore Mbayahaga. Komereza warugeze rero ati mugiye mu kibumbu ati ne tugana ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utam Podcast na Yugo Media. Nizera kumeze neza cyane. Nitwa Suleiman niyo nkuru abandi mu gihugu cy'u Burundi nawe uri mu makungura dukurikirana ibintu ni bitatu bishobora gutuma unezerwa harimo kugira amafaranga, kugira amagara meza ndetse no kugira umuryango. Ibiri ngaho tworenza ko nuko twebwe tuba tunezejwe no kugira igihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu munsi ni bidasanzwe nishe twakoze icyo bita micro barade. Twajanye micro mu bene gihugu kugira ngo turaba abarundi ko bavyakira inyuma y'amatora yabaye ejo bundi kuwa gatanu kwezi no kwa gatandatu 2025. Benshi bari bafise ibyo bari biteze, ese ibyavuye mu bavyakiriye gute, bari bayateguye gute. Ni nayo mpamvu nafashe micro n'abakameramani banje turi kumwe twerekeza mu ntara ya Mwaro na hantu heza cyane akabeho ni kose, ariko ntibibuza ko tutaza kuyaga namwe nabariya kugira ngo tumenye ico bayaga nico bavuga. Kuri micro ndi
papa Utamu inyuma ya kamera n'abagabo babiri niwe ariko aradufatira amasanamu ariko ofisi umutumire uno munsi n'umutama dasanzwe mutamubona kahumuye munyemere ntangure ndamwakira ndamuramutsa ndaguha ikaze mutama naumvise hirya no hino bavuga ko bakwita Manyenzi sinzi ko ari ryo zina ryawe kumure ubanze uramutsa abakunzi bacu tuze kuba tuganira byinshi mu buryo bwiyaguye cyane. Ndamukize cyane mugize neza. Zino rya Manyenzi ni Sirno. Nitwa Muziguye Balthazar. Muziguye Balthazar. Manyenzi ni Sirno. Nitazi. Balthazar Muziguye. Ko Manyenzi ni bayita ntayenzera. Niyenzera bitari. Kuyenzera rwose ushaka. Nitwa Manyenzi. Bati wewe ntayenzera. Bazite ntayenzera. Nimba sinshobora kuyenzera rero. Kuyenzera ni sindacyumva neza ukarundi cyo kino gishatse kuvuga. Kuyenzera no kugira iki? Kuyenzera no kuvuga ukagenda iyo bakurangiye ikintu cyangwa bakurangiye kuguma wiruka nka hirya no hino. Kuvumba kuyerera. Kuvumba. Kuvumba. Wewe ntuyerera. Ni ntayenzera. Sinyerera. Numvise ijambo ryo kuri ndarivuga. Urivuga uko nyene. Ndaryemeye numvise ninje mu mutwe ndavuga. Kandi naho ujyahe ndaryemera. Uyu mutama rero mwita Muziguye Balthazar. Numwe mu bantu no kwita ko muri no commune ya Gisozi arazwi. Ariko azwi mu mugambwe Iprona abadasigana. Ese Iprona fise igihe yatanguriye. Itangura waro amakuru yayo. Itangura tazi Iprona munsi yovuga kari giki. Itangura. Nariho yiwe. Itangura Iprona yatanguye mu 58 ishinzwe n'umugano wa Rudoviko Gasha. 58. Hanyuma yaburana ubwa mbere yatsindwa mu 59. Itsinzwe ari kuntu bayita Fantosh. Itsinzwe wagasora ati sibyo. Asubizamo. Batora. Iprona yatsinda. Iba umugambwe umwe mu migambwe 18 yabyahigana. Hari Pedere. Inebe. Na Iprona n'iyindi migambo myinshi. Za migambo ishika 18. Yariho. Muga yishikana 20 mu nyuma zaho. Uko kuntu bivuze rero umuntu acabona uko biri kose Manyenzi canke se Muziguye Balthazar n'umuntu akuza n'umuntu ahumuye. Ese ubu Muziguye Balthazar angana gute ni muntu ki afise abana bangahe? Yamaze imyaka 80 irenga. 80 irenga. Uva mu 43. Kuvuga 82 ubu. Ni imyaka 82. None. None wumva wewe. Icyo gihe. Narinze ubwenge. 83 urumva. Wari ufite imyaka 15, 58 wari ukuze. Nari bwubake aho Rwagasore yatangura iyo politiki. Ugana yamubona. Yaraza iwacu. Atanguye gutora rero bati ba PDC ba PDR. Ati mugiye gutora Iprona batera amakashi. Babatera ibiki. Babatera mu mugongo. Ugiye nikashi bari gutera. Asha. Muri ibyo bintu baterana amakashi byo nibiki. Uwo muhungu wa Mwambutsa nawe ibiyene agomba kutugirira. Ati ntibikunda yahiganwa n'uwitumirerekana. Mirerekana. Murambye. Yari umupedesi. Aho Rwagasore ciye n'umerekano yacaca. Biba bikorera. Rwagasore ntagatangura akaza ntuze mirekano. Atwigisha iby'ingene tuzotora twanka Rwagasore tutamwemera. Ari umwana w'umwami agomba kuganza se agomba guhumirwa. Ati rero baraje. Ngo yaraje. Bati ngaho yaraje takintu mwana.
bagasura akavyagira yerekana kiruka bawanira hamwe ajya hari mu Gatare yitwa arrondissement muri arrondissement mu Gatare yitwa arrondissement ajya hari province yerekana agashibuka ni Matana bagasura akavyagira katwari gati prona rero ni ikintu kugomba gukora ubundi mu buco iprona muyemere n'abadasigana n'umugambi wa mbere mu gihugu ivyo bindi ni ivy'abazungu abazungu nabo nabona ivyo bakorera inka zanyu zinyobwa amata gusa amagi barya gusa ibitoki barya gusa none mumba mwebwe mumba ari ibintu cyo kuvuga yuko ari byo gushigikira cyoguma bimeze uko nyine ipronomiti gerageza ipronishinduko ipronomiti kiratsinda yatsinzuka abarundi bose bayimva mu ico gihe sinze rero ati nta kindi umugambwe naho utsinze atsinze abarundi bose hatsinze abarundi bose abatutoye n'abadatutoye twese turatsinze uwo ni kwa gasore n'abadatutoye nyine n'abarundi n'uburundi buracyabakeneye nimuze ngaha tubaka Burundi bushyashya tugira ibintu bimwe tugira ibintu biboneka Burundi butora imbere nta muntu azosubira gukena tukakoma amashyi ikoroni gahanga noneho bitebye ati ubu iprona igirondeye kwikukira kwikukira mugabo kurondeye wa gasore yamvura y'umwami yari ntiyorambye yari akaduhereza ifu imwe yadona ashaye itukura y'ubugesera ntiryoha ikabugesera uri kurasomera n'amata y'inka koze gimbagiza gucyo wamenga uri kuravuganya na wa mube akabekera iyo nzoga ntibasubira kuyindi oya aho yari kwa gasore wagasura ifu umurundi wese umuntu afisa bakurara abantu ufise ufise abana bangahe bakubwiye ati ufise abana bangahe batanu imifuko ibiri umugeni n'amavuta ibyo 10 by'amavuta by'ifu y'amata gatusomera ku murangi izuba ryaka n'ibiharage n'umushaza abona twarabuze kwa gasore nta kundi kuko byose ni byiza ariko kwa gasore yasize abagabo ari bo mwebwe adusigariye awereye ari kumwe n'abangenda n'umwe bantuze batadese igihe umunsi n'abandi benshi bari mu mugambwe w'ibintu bari bamushyigikira numva bamurase kwitanganyika ngo bamurase kwitanganyika bamwishe baraguye sawa ubu rero yihugwa ni iki umuminisitiri wa mbere kuko yari yavuze ati ubwo bwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa byose ngomba ko bizofutwa bikavaho kandi weri kwa gasore ikiberekaniye wewe yacarongora umudukazi umwe umukobwa wa ntiyamwikebye ari sebukwe nta mikebye umukobwa wa ntiyamwikebye Maria Rose ni wari umuzi Maria Rose ari ndamuzi yakino zinamubonye none Maria Rose ni umukagwa wa gasore ari ndamuzi none bavuka he babahe bagiriye Igitega nta mikebye ari defense nta mikebye iri defense niwe yari sebukwe wa gasore kagenda rero acaruja mu mudukazi ati mbiga umwana w'umwami azanye umudukazi nyakanduka abuze kuzana ubwoko bw'abatutsi kazi n'abatutsi babenengwe n'abatuzi nibo barongorwa n'abami upfuwe akoziki agomba kwica sadwe agasema
Tagasema koganye namuzana niho yamuzana rero akamurongora amaze kumurongora niho bamugandagu urumva aramupfunze niburu apfungira iyo migambwe abazungu aribyo bamuhora kandi rero cyane zarame yishwe nabo bahutu cyangwa yishwe n'abantu n'abatutsi b'abagesera badaraha igihugu gitera imbere abahungu babirori babaranyanga babirori nibo ntidenderetse nibo bafashwe n'uwitwa Kajoriji waze gutumbereza urusanze nkarugwisha intambwe shama ngogo ariho twarabuze wa muhungu urumva rero muta ukumbure utugarukiye muri byinshi kuri kwitangura ry'umugambwe wa Iprona ndetse unatuyagiye kuri Rwagasore utuyagiye ku rugendo rwiwe kugeza yitavye Imana umugambwe wa Iprona ugiye kubandanya urongowe mugabo abantu bakavuga ati nyamara urongorwa na bamwe uva kuri bamwe ariko ngaha mu ntara ya Mwaro bigaragara ko ari umugambwe mwagumyeko kugeza n'ubu unyemerere tuze nko muri bino bihe bya hafi muri no myaka ya hafi ubona umugambwe wa Iprona wagiye usamburwa gute cyangwa se wagiye usubira inyuma gute ko mu minsi yahera gwari umugambwe uri kwisonga uri imbere umugambwe wa Iprona mu gusamburwa icyawusambuye n'abakuru abaperezida b'icyo gihugu haje bwa mbere yitwa Buyoya Micombero yari umuporoni awutwara hariya uri ahantu hariya mu ntwara arasubira awutwara urabumugambo ukomeye ko nyine uhambaye turagenda no kubyina hariya Muramvya turabagerere n'abaporoni n'abadasigana badupakira imiduga aho bantagwarara n'abandi turagenda Muramvya tuvuye aha iwacu niho hari province iwacu turagenda Muramvya rero tukaririmba tukira abasore beza bakomeye ugwaruka tukaririmba Micombero nyine Micombero nise w'abarundi n'abarundi kazi adukuye mu jaho bagakoma amashati Micombero yimye hanyuma ivuka ryiwe ntiryari nk'iry'abana yavuka y'inyenyeri yavuka yakaka nk'ikwezi yari yanditswe ko gukiza Uburundi bagakoma amashyi uwo ni Micombero ati yaravutse ati niwe twaririmba niwe mwaririmba ati inyenyeri yo kuzokiza Uburundi yavutse nk'abandi yavuka inyenyeri yavuka inyenyeri yo kukiza Uburundi yavuka inyenyeri yakanguye aho badutegetse bati ririmba uko mu mujyi agahogo keza mutambe ubukazira bwaduke turaririmba tukabyina tukamwimika agashaza rero ubuye kumwimika urumva Mwambutsa niwe uheruka kwima agasubira akadutumira tukajya kubyina akagema Micombero ahantu hajya kwa Mwambutsa yubatse neza inguru n'inzu zindi z'amarebi ni igikoni kirimo ingoma n'ahantu hari ingoma nyinshi zishagaje ahantu niho hari stade gusumbira kaje ahantu sinahinjira uwo ni Micombero kandi umusoda Mwambutsa turi kumwe ari perezida Mwambutsa Micombero niwe twarivuga kuko atahinjira Mwambutsa ari umwami kandi ari umukuru w'abasoda buya ahindiye ubu rero harasambutse ahantu sinahinjira ubwa mbere tubundi ahinjira ubu nta muryango w'iwacu yahinjiye nta muryango w'Ingozi yahinjiye nta muryango w'ahandi yahinjiye kubera iki niwe ariko ariyita ko turabahima abahima ntibaza aho umwami oya ntibahegera ku mwami ni wiganze bikagenda uko none rero
Ngemera uko iporoni gaganze wagenda iyo filime iraheze haza Bagaza Ramu Jean Baptiste Bagaza ni colonel Jean Baptiste Bagaza kapiteni Michel Micombero colonel Jean Baptiste Bagaza hariho kapiteni Michel Micombero na colonel Jean Baptiste Bagaza Bagaza shara arengera se amwirukana nawe haramwirukana ubwo no bose bava muri inde muri Iprona bose bari muri Iprona kandi bose bapa intari imwe hariya Bururi nadi barabara horujyana horibo ibarabara ndarijana ndarikurikiranya ari batatu niyo bamba nawe uyoye abanyaboya bose bamwe baganza utari n'agata banyaboya bumva rero mugenzi wawe igiye aho Bagaza ngo yaragitwara Iporoni gume hangana umunsi rizi nawe ni cyagiye kumukuraho yakuweho nuko agiye kugara amasengero kugara amasengero Bagaza bisubire mu misa ngo abapatiri barabeshye sinzi icyo bari bamubona Iprona yanyu umuntu yitwa Musitanteri yitwa Muti waho Muti twagitugiye mu isengero Gisozi akaje karemerwa mugabo hari mwene wacu yitwa nkuko ngo akaje karemerwa katubarira muroye mu misi kiye gangara ndakibabomorerako isengero y'ikigangara ni ngangara ikigangara ngo nihangare ngo tubomorera bisengero Imana ari yayiza uwo yari Muti asha ngo acazana abapolisi n'abasoza bayisengero nubu nyene bemera kogana naho nubu nahayibamo turayiretse udusengera ja mwishinge dusengera Imana mama nabe ibintu nabe ubirabe byose niwe tubihereje Imana ise ingoro yawe bagomba kubomora bagomba gukuraho abantu bemera n'uwo mu president murabe n'uwo mutegetsi murabe ingene byongera Mana yacu mudusenga filime biragiye mugabo byaramaze umwanya kandi mugabo Iprona nayo iri ku gitwara n'ubundi yagenda konera bandanye urabanza usome hanyuma tuze mu kanya twerekeza kwaya matora tuvuyemo ya 2025 ayuyu munsi yego kandi nababwiye tukiza muri wa mudu amatora byagenze nta matora yo gabona agenda nk'ubu banza usome tuyagaruke niko umuntu abanza asome ayo matora yabaye igitangazo utari bwabone mu myaka 82 umaze kumva ico tuyavuga ko naco icyo yatubwirako reka duhere ngaha igenekerezo rya gatanu inkoko yari yo ngoma ruheshi mwaka wa 2025 muja gutora ariko imbere yuko muja gutora hari byari byaravuzwe mwari mwarose inyigisho izi n'izina ziriya Iprona ngaha ni mw'intara ya Mwaro yabi ya mbere buri gihe ni apito yaratogwa niho yaronka amajwi menshi mu Burundi kandi ushima yaronka yaronka ngana yaronka nayone yari ifite utunenge uyirimwo kandi ukomereza aho nyene ndimo yego ushima yari ifite utunenge iyo ni Iprona imvugo ntiyajyana n'ingiro haba harimo ububeshi bukabije bwatanguye ryari ubwo bubeshi reka turabe aho hantu nyene yabiyambere bwatanguye aba bategetsi bagiye bayitwara harabaje ngene yigabuye Iprona heruka kuba Iprona itwawe ikemerwa kandi gatsinda yatwagwa n'umuntu yitwa Mworohayemi Mire Mworoha naho yapfuye ari Mworoha ahiziyemo ababandi aba bandi bande abakurikiranye bayitwaye ndabamenya bose ko nabona baza
hanyuma uwo naherutse bitagenda neza nawe witwa Sindimo Gaston Sindimo Gaston Sindimo numvise abantu bo muri Prona bamwidogera cyane Gaston Sindimo ntiyagize neza gute twebwe twari ngaha muri aka karere yarazanye umukobwa namba umugore sinzi ko icyo byapana nabona byegamiranye ariko urabona sindabizi ko bagiranira ibyo bashaka araza amujyana hariya kumugera umwamona badasigana ubona twavuye ngaha hose imitumba yose igera hariya kumugera kumugera ni hariya ahantu hari amashuri n'abanyesipasi n'umushiki wa Gasoro abariko babwira urangwa Gasoro muramubona umukobwa mwiza ashaka amaso manini yabone hari yamufoto ati ungiye ayibamo ubwo hoga baganwa Gaston yamuzanye yamuzanye cyane yasemeye hano urubimbo bwo mu gitari yego ndakeneye yiganye timi zindi zibona yiganje imizindi zibona imizindi zibona ni kwizinisha hanyuma umushiki wa Gasore niko umushiki wa Gasore byasha mwambutse none yabyaye abana bangahe nibyo mwatanguye kwibaza mwiga abaporona ari tumwishyuye nguyu ni mushiki murari nayo kobwa nawe ukaberagura amaso ubwo rupfu umenga yaraye kw'ijoro uwo ni umukobwa wa mwambutsa mwishyuye umwana asubiye kubyara atari ndizeye shara yewe ibyo bintu ndabihakanye gasi tunagenda ashaka rero ahayeze kutubwira tuzotuba umwana nta mumushyira muri kopeti twa ibintu ugaye utabitoye wabishyira mu giseke cy'abindi mu giseke cy'abindi ono umwamikazi namushatse we ntimumushyira mu ntuge ngo muhaye naho mutamu yashe ngewe urupfu ndakiyana umwana gasito gasito mbigasha niwo gasito niwega ndabaza umugabo yawe ati gasito n'umunyabwenge umugabo si we n'umunyabubwira ni umukongomani burya umukongomani nawe yava mu kabezi hariya mu Minago bashanye n'ubwoko bwinshi nyakuranduka tari n'ubwoko bwinshi nawe yareba ku gasito n'umubana ndamwumva sinzi yahungiye mu mugambi wari we namba ari umugambi wo kigaba no kwa Gahutu ni bari kwagakiza mwe kwa Gahutu rero ni ubongo ni usekreteri numbi yakaradio mfuni numba gasito baranza uhungira yego aho rero bica biraza bizuko waragenda mu 2020 aho ndakuzaniye ga mugabo tuko turashika muri 2025 ngene byagiye mu 2020 zitaragiye bahaga ngo yaraje mbayahaga izori mbayahaga apo izori apote ariko twarabona ni intwaro twazirabonana kera akiri umwana naho yigi kiganda hose namubona twaje turabona kandi ni intwaro niho yabana nyina niho yaba ko cyazana na nyina ajya mu Bahima turakunda atabarabo umuntu wa ntuze wasinyungurutse chef protocole chef protocole ataramunyereka ari cyo dufasha abafasha iponi iraba neza yatsindira mererwa neza kubera mbayahaga sinungurutse iyi misozi uburu Gatare Ndava Gisozi na Kizi byose arayishira ku murongo arongera abahuza neza bakorana murangira murababazi muraje hamwe tugenda
abaporona basubira kuba beza rwose. Yongera kuba yayiporona kuri gwa gasore ayigira no bo modeli Dakar urabaza abatumba koza 30 agaci umutumba wose 30 mugura inzoga zazi kizimbuza subara amahera ijana ijana rimwe agasubira sinunguruza bikumwe yari mu chef protocol tuhane mu barati wabonye mutamanye ndaba mubarire nawe niwe yaganze amahera uyo mugabo nyine apotre rabi cyumwe akoze maye cuma bayi 8 10 ayo yazana ni nashima kandi ntiyamuhinyuza yacaje ati tugende acabagenda turagumana ntuze yatebara sinongorutse ari chef protocol bibaye uko rero acaguma bigashashaje gukora higa we ntashaje muri Onatel aciye agenda muri Onatel agiye rero uraza urasoma burya ikiyago naho nyene urumva ko yari rugema haryoye bacara muhiga bana mupfunga izdori yagiye no muri BC ndabari umuntu arango musange sindi kwa musange ndaracera bayo agarutse azari wese yaje yakarahije ubwenge gusumba uko yari afise mwana yataho bagesera niho bananiranye acakora hasi bama baburanye bagiye muri ya nama yahari y'ubujumbura hamwe kumugumya bamaze kumugira umukuru w'umugambi ngo utware urongogwe neza awushire ku murongo uko yarawuye niho bawuha sindimi turabonanye nacayigira ngaho ati bo cyari tubwa nawe ati nanjye ndakora ibyanje tije umugambi wanyu ko mu buhaye sindimu kandi ari umugambi akoze ati bo ntamanyenzi wewe umuporome nego wewe nyine ndakwiye wewe nawe uranye ndasaba kwemera nawe ndabafise tuza gushikisha umukuru w'igihugu dutegeza gushikira umukuru w'igihugu azoza kwatwara kandi yitwa Farisite mutamutoye nta kindi aho rero baraduza imyamamazi irageze bizanaye n'uwitwa niyo kindi ndamubona yari minisitiri w'ubudandaji avuka iwacu turajyana turi abantu batandatu ari mukuru w'umutumba nagiyewe n'uwundi mugore nawe tugenda hari Nyakararo tujyana kwa bari gumwe turanywa inzoga no kurya turarya batugaburira biga none bimeze gute tega mushinga ntahe ngaha biragoye hari igisozi n'ibara harimo abafuroti harimo abafiniye harimo abaseneye harimo abafuroni niwe kutwigira turi ibintu aha turi ngaha turi abantu nka 60 mugabo meze uko ni imigambi ni myinshi biga none mwebwe ko mudashyika muri mutoye ibintu dushyika nyine none abakora baturira abandi batubura mubwira gute reka rero namwe muzoroha amajyambere kandi iyo kindi byavuze byari ibyo yewe mudatoye abantu umuseneri cyangwa umuseneri yovuga ati amazi arakene amatara arakene ibarari arakene ishuri arakene ibitaro birakene muzopfa mu nzira ntacyo muzopfa muronse yinda zopfa
byavuzwe kandi byarabaye byarataye kandi ibyo byabaye kandi n'ubu ubyitegereje neza niko bimeze mwaciye mutora niko bimeze udafise uwenyegeza none uvuga oya ntibikunda no udafise umuntu agushikira imbere ushobora kuyishikira wewe nyene none udafise uwenyegeza wewe ntagufise ujye urashyira mu dukwi uwenyegeza aho biki ntibikunda none bidakunze wumva byica nyine bidakunze bica bipfuba none byarapfubye ababipfubwe aje bashabuye muhigire bahindukiye bayahaga yatujyanye turagenda mu kibumbu mujya gushyigikira umukuru w'igihugu ndayishimiye abone ko hari imigambi imushyigikiye ntiharemwe kandi ndabizigiye none mu kujya kumushyigikira twambariye zijya mpuzu za ipro n'abarizo mwambara n'inkofero basha bwabundi birakomeye none tugera n'amaguru reko tubwire mu kanya nimanyenzi rero akaba ari umwe mu bantu bari mu mugambwe uri wa Iprona awumazimwe imyaka kuva yakavuka mu 43 yakuriye muri Iprona kuvuga itangura mu 58 mugabo uyu munsi ariko atubwira igituma ngaha kuno mutumba ni mutumba wa Gatare ngaha muri commune Gisozi mu ntara ya Mwaro ingene batoye uwundi mugambwe atari Iprona kandi nawe ari muri Iprona mugo batora CNDD FDD ariko ngo urufunguruzo ngo hariho umuntu yabayeretse uko bakwiye kubikora ariwe Apotre Isidore Bayahaga komereza warugeze rero ati mugiye mu kibumbu ati ne tugenda n'amaguru hanyuma rero tugiye mu kibumbu tugenda turashikira umukuru w'igihugu bamwe bapfuru n'abamustande n'abandi ukuru umuganga abantu twamenje ngo twari kugenda ngo ni mwari kugenda bavuga buhoro kuko twatoye umugambwe twashyigikiye umugambwe uri ku butegetsi kandi ubu azowutwara umukuru w'umugambwe ari ku butegetsi ahubwo sinigene muhagarara ngaha mvuze ngo twaramenje abo bari bamuti noneho umukuru w'igihugu arabonetse aratowe Evariste Ndayishimiye bati mbega none kwatowe ibintu bikaba bimeze uko none wibona gutemanya gira amahoro rero umukuru w'igihugu umushikiranganje atubahiriza biri kumwe na Apotre umushikiranganje uyu ntuzeya mwebwe muri Apotre mumirako nakumikuru nakindi umuprona mugabo ntituza akaheze reka turabaho tuvuye niyo tujye naho tugeze none nk'ibi bintu turiko turabona twara tubibona kuva kuri Micumbero gushya kuri Mbagaza na Buyoyi ntavyo rigeze tubona reka rero duhinde ingendo mugabo umugambwe ntawo kubujije ndiko je abambwiye ngo nkizwe none gukizwa nukizwa ku mutima mugabo ntahinduye idini ku mutima ugakizwe ku mutima ugakizwa ukareka izo nzoga ziboreza cyangwa ukazinywa bikwiye cyangwa ukanywa inzoga mugabo ukaba warakijije yego ku mutima ukaba birashoboka ari nukizwa ku mubiri bityo umubona ngo numukizwa mugabo ku mutima atarakizwa agasanga ngo ntanywe inzoga ku mugabo ngo hagere ugasanga ari gusambana kushurashura kubarira n'abana b'abakobwa bitari kumwe kwambaza abandi bakore yego neze uko muze kusororera ku mugabo bagaca kinda kirera n'umukizwa kiwe ni yakizwa iri cupa gusa rimwe yakwiye aca nigira nka iri cupa nawe sindi nawe nta numwe nawe nutsi nawe nawe mvugije nabi nta bakobwa ngiye gushurashutse vuga ngo bigenda gute gataha n'amahoro kandi nkavuga ibyavuzwe simvuga ibintu bitavuzwe
bazi umuntu avuga ibintu bitabo bitari ku murongo byavuzwe gutya nabyumvise gutyo ico gihe rero mu wacha bufata umurongo ati rero ko batubwiye ko tugiye kubwira uko mugambwe ntaho wabujije ni mukore twaramushyigikiye mu kibumbu twaragiye kandi badufashe neza yego twambaye impuzu ziya z'abaporo batwicare ku ntebe muri tribune yacu personnel turi abantu 30 hano bivuga ati aba badushyigikiye ne bantu beza turabakengurukiye turabakomera amashyi turahimpunga hari cyaro na mugabo cyari kivuye na muganga yabanze kudupima iki n'iki ngo byaragenze neza ubu rero aje twakenyeye mugabo mwari mwakenyeye muri 2025 2025 niyo tugeze muri mwari mwakenyeye 2025 mwari mwakenyeye gute rero akivyo byose turumva ko Apotre Isidore Mbayahaga n'umuntu biyita Manyenzi ariwe baratazara ari wewe muri ku murongo umwe murashaka umugambwe uguma ko ku murongo ariko mugashikira n'ubutegetsi buri ku gihugu komereza aho mu gihe hari abandi bashaka kwiyonkora ku butegetsi avuga ati twe dushaka kuno kwishira hejuru komereza aho warugeze rero umba abagira ngo uri wacu sire uri wacu uri wacu kare umwarimu yava ngaha akajya kwigisha mu Ruyigi uwo muyiga akajya kwigisha Bujumbura none ubu igeto uwo iwacu twigisha si umurundi n'umurundi kwavuze ati ashaka abo mutwa cyangwa abo mutu cyangwa abo mutu urapfe kwemera ibyo byiyumviro by'ireta ntaza adutwara kandi ntadutwara ku mateko yakuye hejuru kugira ngo amategeko yishangiye oya n'amategeko yakuye hejuru none azoza akoresha amategeko y'igihutu cyangwa y'igitugu oya cyangwa y'igitugu oya azokoresha amategeko ya leta none leta izorobanura iti koresha amategeko y'ubu bwoko n'ubu oya icyo gituma rero baciye bahindura ingendo bati reka tukina akajeki akajedi komeye hewe yego akumiza akajegeza sene verecira funga kintu sendede yagize funga kinwa yabikoze gute none kuba haruye ino mu gatare tukihangana tukaronka 13 ya iporona wana majana 231 na 41 mu gasumo bakaronka ninga barero umunsi baronse 90 kubera atari munyaruza ariho none ari naho baronse atandatu amaje atandatu ari se yandi yose ari se defudete none mwari mwakoze mwari mwigishije abantu mwigiye n'umutumba wacu wabaye wa kabiri muri intara yose hajyamba hajyu akabiri no kuvuga ngo Sende Defrede yabaye ya kabiri yabaye ya kabiri mu mutumba wose imitumba iwacu muri intara yabaye ya mbere muri Sendede nyigisho zanyu na apotre za Mbayahaga yarakoze uyu tubwire Mbayahaga ngaha ku mutumba ro mu mufata nk'iki kuko urumva hari ibintu yabashiriye ku murongo kandi abona ko biriko biragenda neza nange mubona ko biriko biragenda neza Mbayahaga mwe mufata nk'iki hani wanyu hari abatamwemerera hari abatamwemera bamuti bariya bose bari bamwemera bagira ngo nibyo yaduhaye ngo nibyo yabahaye nahoshwe twe tumubona nk'ikintu kibonesherezo nk'itara amurika uko aje
akamunika mm, akavuga ijambo mm, rikumvikana mm, kandi ikimenyamenya mm, naho mubona umwumviye mu radiyo eh, genda akunda kugura akaradiyo mfise amabuye iyo mfise amahera nkagura amabuye y'iradiyo mm. hajya bagiye mu bikorane mu bikorane mu masengesho iminsi mikuru mm, by'amasengesho mm, ejo bundi yari mu masengesho Gitega eh, niwe yapfunze urubanza rwo kuwa gatandatu yemesha umukuru w'igihugu eh, wavuze ngo wararushye ntiwarushye mm. ntamwumvira nugura akaradiyo Mbaye ahaga aramwumvise apote eh, ati bikumva mm, ntiwarushye twarakoze nuko nyine mm, n'uyu uwo mm, ikinda kwiye mm, asha kiwe sinzi ndayishimiye mm. icyo azomubwira n'icyo azoba sindabizi sigenda biraba simbona ko sinara amaso ngi Icyo akwiye kumubwirira nicyo kiye n'icyo azoba mm, kandi aje Burundi eh, kugira ngo uti ndamerewe nabi ndanyotowe cyangwa yavuze fisa akabazo kana mfise ikibazo kimwe kuma wiwe ari ibindi singibi ya nabibonye abantu baramukunda gose nga abantu bangani eh, abantu nka 10 na 20 akwafuti atakora ku telefone telefone ndayiki anyoda iyi we isi wayiguze niba yiguze mbaye ahaga none we wumva umuntu wo mugeranye ni wari genda wozi singire ndafise ikibazo cy'ikoti cyangwa iki ati icyo si ikibazo kireke muri make mbaye ahaga mwebwe mumbona nk'inyenyeri imurikira mwebwe kandi ntakubeshye kandi icyo akora kiraba oyirumva abo ajyana n'ibihe hari ahite yademora numva kujyana n'ibihe bimwe byo muri posita bavuga mu ijoro barajyana n'ibihe kuko kujyana n'ibihe si bibi agenda iyo bigize none rero jewe icyo nusaba naba hari imbere batsinze cyangwa batsinze n'abaneshejwe nyine dukore turabe iyo bijya n'iyo biba hanyuma rero duheze turabe iyo bizoruhukira duteze imbere igihugu mu cyama oya si cy'abahutu oya si cy'abatutsi oya si cy'abatwa oya igihugu ni cy'abarundi umuntu wese rero iki gihugu ntawakivukanye oya yagisanza twagisanza uwagisanze rero nawe ugisanzaza kandi ntugisambure none uyu munsi rero nyene icubaro mukuru w'igihugu c'u Burundi no munsi arabona ko mumushigikiye nk'abantu bo ngaha mwakano kuno mutumba wa Gatare muri commune Gisozi mu ntara ya Mwaro we nk'umuntu yarari muri Prona ukiyumvira kuvuga ati jewe ubu reka tujane nibihe twiyumvire twijanire sene rivuye twishigikire dushigikire umukuru w'igihugu ariko ni nk'ikihe kintu ubona mwebwe nko ngaha ku mutumba ubona gikenewe kugira ngo mubandanye mukora ibikorwa by'iterambere nyine kuko urumva mbaye ahaga naho abashigikira akabafasha akabereka n'umurongo wanyu namwe mwege muri ngaha ku mutumba hari ibyo mubona bindi mukwiye gukora mwoshigikira namwe ushima tuyishigikira namwe ya mahoro kuri uyu mutumba icyo twoshigikirana iyi mitumba yose y'intara ya Mwaro kiretse iyi komine ya Gisozi ahandi amajyambere hose yarabonetse urabona hariyo amavuriro hariyo ibitaro hariho ibarabara hariho amashuri ibyo byose ahandi genda tembereye nk'inyabihanga cyangwa nkagenda hariya ku Muhaga cyangwa Nifota muri izi ntara ziheriyo cyangwa Gitega n'amashyirahamwe menshi akorera iyo nta mashyirahamwe ajya afashe ibintu cyangwa abantu byakorere ajya ngaho Gisozi ni kubera bya bintu mutari mufise twatoye nabi twagwa nabi mwatora nabi mugatwarwa nabi nta kintu kirahaza
araza mugo nibaza kare umwanya wo guhindura ivyo bintu uko biri kose none hatwarahumba none bona abo dutora banyumva kubi none boshika higaye naho kabisa banyumva kubi naho boshika none uratoye gutoye nyumva kubi umwe munywana ngwagwa cyangwa impeke ubu igisigaye uko biri kose aya matora hari cyasize kuri mwebwe ushima kigasize ubu kari kuba gahabwa niba bagiye ati porone yasubiye guhumirwa mu gatara cyangwa igisozi irongeye gutorwa bacha bagiye ati byane esanse musukeho haza bari barakara zari kuba ari ngorane we torije abandi badatora niyo kindi yarabitubariye mugabo ati abo bagase badatorije abandi batora mwe mwatora ibyo mwishakiye uko twishakiye asenere baji karibu afode bumbini bapfa kubona duhaye ibintu ubu mwaramenye ngene mutora urero bashugenda kinwa ariko wumvise mu radio abantu bose aho bajya n'amabarabara gwe genda hariya hose utanguriye imwaka ufata ijya foto cyabuze cyane cyane igitego aho uciye hose naho hagarara naho umudugu upanira usanga ikintu ufata mugabo uciye ngaha naho ushaka impeta zironka gushika mu mugamba hariya uwereraho ni ngorane udashyize imatane cyangwa gushika ito upfundika icyo ufata ufati abagese babyintete ngubwo niho mwatora nabi ubu niwe mwanya wo kubintu bihinduka ubu rero ikaturabe twabaye abaka abambere mu ntara aha ni ku mutumba izorimba yabavuga hayigirimba ya kandi niwe yazanye kandi niwe yabashize ku murongo komini ngaha nyine komini y'imwaka murindire ibizokurikira kandi matora naho abazosigara bazokosora cyane tukiriho naho mwongeretse sunika udafise uwe yigeze ntacyo ukora oya ntibikunda utabaza nawe akakwishyura ntabyo utabaza ntawe akakwishura ntabyo yego ako kanoni reka turindire kumva apotre yashoboye kubashira ku murongo ibintu mugatora neza bikabimeze neza kandi ukabona ko n'umundi akiri inyuma yanyu mukiba muri ko murumvikana ukabona ko Imana ikiramuhezage namwikira burya namwikira bahezage kandi cyavuga nicyo abantu batamweme ni njyani babasa nababasamba b'intwaro baramweme basega maye bamuzuba namwe baramweme bego bakwabaye abati ati bitangene murakagwa cyane 10 bakagenda bakoma amashyi bumva bamwemeye mugabo bamwemera ayo mahanye mugabo naho ubu baramwemera nuko baramutora agwe ukwitoza ati genda giye muri porone n'abari muri senzi dushobora kubera uyu apotre nze anza vango nzaza ati genda giye kurongo kwitoza ndabaye imvuze kwa nkuru nzivuga acaza ati ubu ndagiye kumbe ro apotre ngaha muri ntara ya Mwaro n'umuntu adasanzwe nishwanye naho ijya mu kibumba naho gikisozi hose uyo kuko agiye akavuga ati ibintu bimeze uko amaki bimeze gute ingorane ufite ni ashazimara kira bubye ndafise ikibazo cy'umunyeshuri yabuze amahere 20 cyangwa 30 none icyo ni kibazo cyangwa umugore yabuze igiteye cy'ibihumbi 60 none ibyo ni ngorane umuntu mwiza gose rero kumbe Butama Bartazar none iya gushyira ntibuze kandi bomuha ikindi kibanza wowe umenyesha amakuru sinda gutumye mugabo umva babivuze babivuga nawe ntibagutarama ushaka ukabivuga ntabyumva ukagira yegeze none okay rega icyo kintu nico Imana ibijemo kandi bibaye
biraba nyine muri Imana bigira ibyayo kandi ubone nta cyopfa no kubona ahubwo ibintu byaca bija ku murongo gusumba ko byari bimeze teregisi ishoboneka neza umurongo kandi nta cyononeka abo nabo ati mugani wa ndagwamenye baba ati inyumbira ati abantu bidoga ngo mazwi yari ibintu byarananiranye ati gaye byaba babyibiye aho bari ko baratora none batuna indere zitari zo nari kuja kubacungira Balthazar rero muziguye reka ndagushimire cyane kumbure ni ibintu byinshi byo kuyaga cyane cyane kwa aya matora urumva ko nko kubivuga ati CNDD-FDD yaje ifunika ikosora ferme yugara neza funga kinwa uko biri kose nimba uri umuporano ukavuga ati je natoye uko twatoye ibyo tubona byiza bizima twabitoye kandi tubibona n'inkofero y'iporano urayifise mugura bifise ngene watoye none nibaza ko nta muntu agusumbye ubuporano wewe iporano yatanguye ubona urikuriramwo nagwagasore yatanguye mbona iyi nagwagasore yatanguye ubona urumva mu icamake iyi ni ishusho yerekana uko amatora yagenze by'ukuri ibyo babye bidoga niwe ntibakwiye kwidoga basha urababwira ubwiye no ku gihugu bwiye n'abandi abo bidoga sindabizi ngene bimeze baraza mbaze nawe ni akumpe ndi mwaka ndamubari ngene bimeze uko nagiye no kumushyikira muri DNRP ubu ni ndayishimiye hanyuma turagira kandi bayaga ari twaye yagiye adusaba ikibanza mugabo tuyishaka mugabo ari cyahindutse okay reka ndagushimire cyane rero kumbure tubandanye turukamagire tubandanye tunezezwe n'iyi ntwaro tubayemo n'aya mahoro tubayemo basha iryoshye nk'iyikwirikira reka shimira abakunzi bacu muri rusangi uyu n'umutamu w'Imwaro muri komine Gisozi bamwita muziguye Balthazar bamutazira izina Manyenzi yerekana ko atari umuntu atayenzera yirukanka muri byinshi n'umuntu aba ari ku murongo ibintu byo biri ku murongo ndagushimiye cyane mutaba nabyo nabashimiye cyane mwakoze kuba ibintu tuyaze mwagira Imana mwashaka muzogaruka yego tuzogaruka reka shimire we mukunzi wa Utamu Podcast na Yugo Media nizera ko ukomeza kugira ibihe byiza cyane Imana ikomeze ibazigame abari mu Burundi n'abari mu makungu abari muri Amerika Australia ndetse na I hope abari mu kumugabane wa Afrika mwese komeza mugira amahoro n'imigisha ariko mukomeza mushigikira abarundi mu mahoro mushaka gukomeza mushigikira abarundi mu mutekano abidoga mu byihanganire uko abene kubikora bo urumva ko ariko baravuga ukuri kwabo uko babonye amatora yagenze ndabakunda cyane murakoze cyane Imana ibahezagire.